Superintendent of Police ka iska hilu ba BBXM ha ka si thoding ong bagi pulit galap sabut ia ka jing siap penyap ke kong elang pawa live kandai senam kerta bat gelapan jingbit nak ka syari ban tokit chu ia Kennedy Kongsit live asnem kerta ha ka jing siap penyap hybrid Christian ball ka mudai news nem bat ban tokit saya ka jing yap ke kong elang pawa habakran halo ka new SP ong ba ki kermen man pendap ia ka jing pengat le charge sheet ia Kennedy hapok kandai pausengi kat kum ka an persya ia ki kamruna jong uba bebek roya thu ba Kennedy wa batai baula itu yang prok bat ke kong elang pawa handai hadin ke jitokit on satip syai ke jinya dai jongki hapreng arngot la kadon ke jinya dai prok ne kadon ke jinya dai lok ulong balalap ya kisaki ba ka ilang kaya bat Kennedy ha apoi trik luber bat mau ula pentkena bawa yalam ha ka wai ka yeng ke basu yengja bat ka jingjia sya penjap jong ke kong elang kelak banjia hangtai ha ka bagi forensik ka awan ban eksamin la ban kedau ba kong elang pawa keraja naduk alpotrik global bat lalap ikamet kebala bread hanala kabadon ha marput kenongra bat lapelang dangsian ha ka bagi pulit ga subajur bau Kennedy ula bandon keti siwai kani Kennedy Kongsit wa sya kem hal kejinglap ki pulit ya kisaki ba udon keti ban peniap yo hybrid kesian bol kamudai news nem kerta mensyem snem jadi kita yailang Belum tu kes wilayah sebut, but you accuse you Kennedy Kongsit ni lah pan custody nak pun, but matas ni lah remand you agak kes kemarin kaba tadi buka berdei ba di siapa ni tu nak berdos dah. Jadi mentah berdei pan custody ni kes yang hilang bawah kan investigation lah ya cemat, but ni kerman pengin pendep ni toket apa ka nekos ni but ni yo caci keluar kes sa kadang kajing Kennedy Kongsit pa ini kumbo la batay mo te wong ulay ito la ilo perlok jadi milayo kasidi hingi laban tip syai ba kay ka kadang kan day kuno apa din jikini anwat la ka syai tak ji along perlok ne ka adot ka ji day lok ka kuno ka postmortem report ka postmortem ni padyo kala ka kwat dum ta kadang ka bula bau dun keti ka ni lalap rabun ki saki balwa ba ka ilang kaya ko ha kedua sini ha ka aku tarik but hadir katar ni la penting na mo la kubur ko la yalam ko ka iya ka ba shu ka ba badan untuk hajan di kita bau yalam ka jinjar la banja hangka apa la wan ki forensic ban left evidence ki kini sebut kemudian kita ini syakmat min sepen investigation ke ini lap show udan marwai na udan keti bana sa aku mengilap mentah tu udah marwai kan uski pan di mana ka yo show produce show di mata kita pan